bana bane baigwite obarinda na obarisko. Oh my god, uli no mundo omuchongo mone none kero andigeretiga musacha bolio munguru kanga gitarongararo kamubumba nchinga manya roro chinta ngembwate lukute ncenge ukamanya kumubumba tali make gatali mutu rorange nchate nire yuka kyo mone none na nchengo saba bakolio cyo media rengoyo neroyo. Alright, I'm going to babu ya kuzila zano for poor mirona matakichun kontali magusi. You know, Oyulidia Murapa is the way I love him. I love him very royal. Chandon Sasondo Genere, I love him. Anyway, Mantubane is Kogari, Bonicana Ruchin Samajiri Chikorokunga, Mazaku Texi, Chinsamajiri Chesco, Jangumbu, Navante, Chikoroku, Nonari. So, Vintomire will be Konakova Kenya, na yule wani rege, what you walk cooling in G. It's your Takuli. Anyway, Chegan Tongokwana, I don't anything anti Siasa, but Okwana Kikazong. You speak out, you express yourself. Even know what every day go. And Jokabanso Metamano, I am well run at the job academy, Ekoroku. You speak out, I am speaking the bono. I speak the Siasa. I don't love Siasa. Exactly. On this spot, I love you, very romantic, very royal. So, Abanaba mean to go out Kimotuli rating and Jacamune. Into Kirakutu Kubazaba. Don't you go any day. By the way, to Rakwanika Zongo, you know I am English. Lydia, do you Nakuru Siasa? Do you the Sias? Dr. Fred Matiang'i. Okay. The former CS Interior. Ukuwa na sensemu ya Boston. Sensemu ya Boston. Oli tandiro really. USA. Elinde masa Q-Taxi. Nonari. Q-Taxi ga yarwe. Kose na bayense eli kuruku nonari. Kose nonabo kakuru nagende yintangani na kiwate. Boston. Exactly. Lakini nyoriga nagasha wanere bado no agendre tenetaro ya yeme ya USA. Asaringa sensemeri ya Baltimore, Maryland. Baltimore, Maryland. More. No. Ani asema oli kwibuliro. Wanate baiga. Baltimore, Maryland, USA. Abuna wate bide. Again teken ne bako tebanga borobo mbase gitete okurubikana kurukwa negative tariki 25 June na boigo tariki 5 na ibiri cyumutinyo amandamana ari kurukwa nka 77 bakanire boigo bakire batebirenga onyandake abaraya barasa serikali ya Kenya kwanza bakora wanere Dr. William Samoei Ruto bali neke mnenga abamilia babo nabo bayeswana ntia sokurubikano kuiga ningi batagwanchire byombe byokorobo tuki byesokina gukwana malieta oyo mase oyomo ndende boy mukiribwe gitambukero askeri batebire buna okorubikana gokunya gukwanirwa ndikorengete Wotibania okuruswa kwaye William Samoei Ruto asekirogo abeg your battle sobo cholyo bonene bo mwaka wichiri bibera 25 nebira askeri bagotebanga Ruto one term very royal but kwa ngereza nkoro yana yatremide toira ne Kenya ga buna bono ngwari ngengumbu kwa rambuliro mutenyu almost higher down the line kwa rambuliro actually for the last 3 months asamanga nayo bring me I love you I miss the you okay enseme ya Kenya noruche gento bono muraibwense na kwana ali kwanza nyumo muraibwense atara kwana waziri wa serikali yoyo trinete bana chezi Murkomen na tebaga muntu Murkomen gare mo minister Interior tali waziri wa Oscar wana nenda matenge skuru ya kumbaro yo waziri bobo rendi boime immediately Interior cabinet minister very romantic na terena kabisa igaliria basaya bakore buraburu ye gwatebire akatenari agatebanga bunokorero muntu agochirege police station suit yani murase mbunde mwembunde asinge nchumo raibense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto akamanya gotebega no kipchumba gatebete suti oyo gochira suti akamanya yani anyone yoko che police station suit karabate yenda ferroyo yukani wate hakimone none nakinate banuru baruruane nuru amuimu
aso akamanya gotebana ngonyunyunta nenge na atakunire okay yeko strawberry raw strawberry lakini yeje gatiri raw yere hai raw strawberry low strawberry tali lo neri chiko raw yani gona tukuru mutiwo munere no nyonye nyambu yete tororo gona ko aranya me unabano bongi boko ikabwara na mbego whenever sibo kutalira ndonzi igabano tuamenire twenzi. Actually we were talking about something whereby yes so kala comment na kora 4 p.m. research a friend of mine via Facebook ugamboling how is Kenya na Kenya again and then I was like, in terms of what? You see, when someone asks you how is Kenya, it means that person is not in Kenya. Exactly. So I went ahead and told him like her to tell me about what is it that you want to know about Kenya. Then he was like, in terms of cash flow and chibesa na ki no security no and then omboli in terms of politics and then I was like okay. You see bana igausa kuligerelia ya kuzela chinsa se cyagi siasa chiko rutukorwa cyarutukorwa serikali yaruta na aba bandi bakwamerera serikali yakoraki baruta. What does that tell us? To me aya ndae sana for poa milioni ama ngino nje biose lavu imu njaboni ga ase serikali yege ntonga teba to me buna naro jinsa sejo paito ko iboni gege ntokia iranire kira kyonse reproduction era buna nje na ata temo ngino ne reproduction nchikira ya tule gose ngosikira ya tule nje yani no muntu uri ngo bwate amachiko bune bibiri yakateba toitorienze so kia tulega ya kuzela ngo nache kidogo muraivensi ya Kenya gukwa na sekante ya isibonami me ya Machakos digateva iga. It is your responsibility as a parent to take care of your kid, to nurture your kid. It is not the responsibility of a police officer to take care of your kid or child. The responsibility of an office, or rather a police officer, no colleague criminals. What does that tell you again? Ntobwata Kenya ka ene ngaki ko NSF yeko tukama ngana iskari yamanya ko TCI ekoro NHF ngaki mutonga yeko kora obo tukinera ro serikali ya kitengo gite NCIC ero exactly NCIC ntobwate ywe obo gare ko se national ke ntobune yiko chumoino ntonye bwate nereta kire nereta kire korama ngana crime muntu ka atire ka ngabono go so go deport riga go so muntu wa abduct riga no bata kire kuligereri so okay no katebe for raising erata kire kulinda mali ndio nechuguni echi twarale ne bwatha chinyimbo boni kana amanyire ko omete Kenya je paito ko boni ka wange boli omwana one Lydia ai no chete nkuma bona bona no kwengi Massachusetts just nali so Kenya no nyiro chibunire sai yekere mimi ni noma zinoma mimi ni fire si fire yani yake roroche jinsa se chugwate bire lakini rende nje na hariko serikali for me nje na hariko tika kuligireria nza meli obinzana umusupa kwa murantire wayikiringe for example wayikire umusupa nka bari bajakira ko batebinga tali muya tamete kuruga ayo kurugire kwa rageri naye nayo uri nebintu biri amachukumu wansi to kurara minte ni yote kana mangana omete sese ko kwatiga dianya kuruma omanyabo sese ko kuganja kuruma so nje nale ko bomura ibwense for examplement nje nale kuamua matane singo tiare kanisa no alenge kanisa le rali asiba admiza ngo tiare nane kwa gachale ende bunge state house gari ya 1.2 trillion no matter not billion so na billion ama to kwata fate kesi to analire ngan trillion chigo sira billion so agento na ko chekokora na kwa foi do pinzani emyaka ntigaritini ebere na akolire tatu abana njinye baroche kina akolire mbaroche diba kali uko chekunya kuirorera kubata binga na akolire gento gete aje ke korugetige arafu upinzani batikane baheta emu aje kolire asimyaka ebere tukulire lakini nyoro upinzani eyo Kalonzo nero ngasoko tebanga obiru mwana siasa imesi ya Kenya for 40 years igote banga 40 years yega na bwato manyibo isaine bokora ense ya Kenya. What does that tell you? It means opposition bado tira sokia candidate. Does that mean songa tira soki
bono omurai orachikorwa nire kero kyoburai asinge nchonye Kalonzo sakuri chinkwa ni cha Kalonzo rero kira gotebanga Ruto gao boete asinge nchonga ngo cyari kumurusie kerugo that is after yebono that is after ayenetenge myake ya effort ya siasa ya Kenya ne mokonyo uchikurusia Ruto kerugo onyore Dr. Fred Matiang'i nere okwane me ya Boston nere nigatebanga nabwato kwegena inga nachi gwikirania chiira chiabana inchi of course chiribaganettie amagani yabana inchi none mono Tennessee Tennessee tikangotebia umanyete muraria buno gwankunire gometekera gwakwanire Matiang'i enkoro yane kugenda ichwa nduchi buna nakonyekire my friend noroche mwesimi wa Matiang'i Tennessee bamurangiriti igapidi agatiye gasi ya macho ngumbu agacha akantikira nchabono ndofaro agacha Tennessee bamurangiriti so buna Tennessee bamurangiriti lidia bono roje Matiang'i obere president nenje nonda ali bune cabinet of water supply igo kwasa kuligire linga water supply osire bono ne clip kerkialisha kanini kwarigereti bono koyi water supply you know asiki wakwandra water okay it made you know water is ndio tatebera omo waziri o treasury wewe no anywhere kiganche kenagia serikali kwanza kwa nginyo siasa mbadi ya sare onyo siasa mbadi gokwandira gawo igatebete gukwana sense mo ya suba igaburti abaraiba ODM abaraiba UDA lazima tufanye kazi pamoja lazima mubwate Ruto inyora uyo mbadi oyomo otenenete treasury mbadi oyomo Oringo ODM utaringe kusubscribe na serikali ya Kenya kwanza but after acho rubuno mwaziri o treasury ogotera noko ngao akamnya kubolie gesaku kya baruroche kabatebinga muingie kwa serikali mwenzi pi ngatia kunya goteba Ruto tarakora gasi Ruto amefanya kazi siasa ya Kenya nachire utaragenda ntongira na nywere gukwanira fata pausing amaite tali serikali tukuingiria tika tukwanire bintu biri turoje ndebe na fani gomwese miwone gachete ekinyoro ase na bwato musubati kare ekinyoro gete kya ngumbu anda kya mwino asata kiri kubeke para kabe kali karabati bakaruja macha kumnyokira ni we asali bona bintu bya salikire so kerto kwanire giraundi sinyomba jiri na wete kya bete na ngenyombeli okunyakunyakana finally echeko likobe yago sasa chekire na amachiri ko abantu bakotebana libone nyombeli eko kuna chozuru ne abatamenya tie kuna chozuru erinya koboro omaita affordable housing osakoligereria ekero morobero yo chageta affordable housing no bwaga chibe chinyomba chiri gureria inse oyo no morobero moraibensi ya Kenya birikago kawakire koko sana nonye twarora ba raibandi kurwa sorogongo rwagusi una omobongo nyari bali masaba na robero mustari obuso gwakire koko morobero yiga bobwagachi bwa affordable housing ndo atabitenga aba Kenya aguse igo kobutorwa no eba go kobutorwa kerengo ke eyemo nuguta is it nuguta ibere nuguta isato sana na ibere abo yiga yagenda ase affordable housing chibase chion chiakoraki karacha so irigali sikiganchi gi affordable housing bona bakenya bagacha bakibori yes inko buturunde lakini time ya kiasi nyombe ya affordable housing does that meaning amatukari bosyo ninchi komenya se nyombe irende karachi bashiri che isani che akorire ki che isanire machibo iba Kenya mbara akoraki maranya nyora asingencho affordable housing tinka galitu na gaiga orogongo rwa gusigo si nyombe cha akorire agusai gwachiro no tindachiro rapatingi wete chinkuma nganchiro rongo bekukire yani cherire chinkuma onyo bisitira era cancer center tiracha kabono meta affordable yo nyege ko era lilo cancer center ya erire ruraria bisi gafana ya kuzela nganchire ngende asingencho move away tokenda and itukolinde pancho baligereri keep subscribing wakabere na babu ya kuzela son of a boy millionaire like share comment subscribe and follow next episode uyale yani ngoja tole